umurebo wa Rubirizi ni center isayeji twakira kandi tumazana no kusima abo kujya no mise no kubona tukuratera mu kutugwitugwa YouTube kandi cyo kiri kirungi basakwa no subscribinga liking sharing ona kurera izoba twakira hano ya umutawone kanso ya Katerera bwa nyuma yo kugo ikikangabwa cy'abana babiri abasakwana bagwa umizaga kandi bakabasakwana bafera umudakika nkezo nkayizuka ngo kiresere ncita abana aba nigira ngo aha akakubaroho enzore yabe gwire amizinga garominje kandi zore tagwire akajara nkakari kace abana bacha kwana banaberamu akire kinje ko kabembezi bakubareba batakubafaho umunonga ningaso batakufayo bwe none kurwanya mwazo abana basakwana bagwamu kandi bakabasakwana batwarwa amizi konkantu yabuza ejikarvateri yaho yamahe egaroni gagize kubana gigura ubwo mugasoni byo gusoma kwa guri gwa tawone kanso muka abembezi batorana barebe jensonga kandi batakufaye kureka ngo basakwana bigura karvateri inturangwa abembezi barano bageno mu miso no kureka ngo takufaye kubana bafa amiremo gukora emirimo yabo ubonyuma y'abana kubana bargomagara against UPDF ningasamega UPDF nugo basakwana giza kugira ngo basakora burunje bwansi bwanyuma yo kureba ekizibu ekirahanuya nati no kuko bari bagize mu miso no kubana bakora kureka ngo basakwana biguraga mizi ubundi atakasaba kutara aganda magara gabantu mukechi twebuzaho ubwo mu rumo gwakwe goha Ochiria Rubirizi News Center jinje no miso kandi zukangu kamera nyina wa NK ndicira Ramazana takargo jinje no miso agambona naba mu mbebembezi basokwana batugambera binji abo akijensonge bireho bonka abana Yesu baferira amagara gabo abazere babana abo bintu ko arabayambaho utakarugabo Yes, Jojo no miso esahe jitwinaho umukuru meya no twenda kuba tugamba nawe ansonga yo chikangabwa ikibero na kurwanya mwazo abasa kutugambera binji abo akikibireho meya twakwakira amazina ni banyeta Misa Kure meya wa Katerera Town Council nyimwazi yo kabira kagwe abo kuferwa abana babiri kandi abagwire umizi omutunga kugenzere gwa kutebintu kubiho mu Town Council gwa bireta oruguto nano mugera ahigukuraba cyaretera orutindo kwigara so ekiresera mizi gabastaganante amizi kugagumira hamwe cyarete abana ba betawuni bazamu kuganaba so nicyo kizibwe kiturungeremo abana babiri kugenda so mbweno kutugerezeho kutera umuranga RDC yamanyisa komanda w'amahe kandi amahegiza gatuyamba hati konko muri eki report agenanka orutindo na numuhanda n'ibintu byayunura konka abo kujongu abantu mbweno keki kushango mu Town Council buri omwe nanareba meya Town Kiraka nito bakwani bareba konka oruguto turwitu na norutindo turwitu nurwa yunura Uganda National Roads Authority nibo bine concern hakintu echo era kutubaterire twaheza kurebe cyabaho batu promisinga kuba ariyo bazaza kurete motoka na no kuhatereza na norutindo nindeba ruri hakareburebu esha yona nirubasa kugira ki nirubasa kuragara umizi akwaruna rukacweka kandi reportezo turani tuzitera konka yunura etakurahuka kutugarukamo mweno kibire kizibu abantu abaferirwa abana babo konka ecyamani no kujongu bagume abo kuba kibireho kandi nimpamye ngo ticyashigaruka kureba bareke guma kureba ibintu byabaho bakabona kwizuka gukora ki kubitereza aho kube kindo kibira burizo bamba bareba kasasoreza kurugo kwe ruguru ubumwe bonkabikaho bazereba konkabanga gukora ki kuziyora mwe natwe barebereza zikiriza pipe zitabana hati ni babona kutahamani go kugira ngo mbigura ki mufureje ito nkitwa abataka turebere cyatwa domunonga twasara muntu ajyankwa katuciye kwatiremo ninjani mu ndeba kuyanyumwazo hano rwosa inaze curu umizaga ako bagonaga bagizure gayikirano sombweno amazina ni Nyasabiru Dennis nakamyari kigemanya gange kibinyo aradiswe Rubirizi kibinyo cyagudde waneguro abana biri bafide mu mazi nzeke nyini nabadende Katerera mu sub county na dio ni nsonga zetaka nimide nawone mponinga n'abana galo mukuvuga nga abana banji nene nkizura ngo mwala gwabadde gu brokinze ngibisani kubayingira mu Calvert sine wa brokinga che nakoze Ravude mu field ne nkubira aba engineers ne kwanero C5 ne du engineer ne mbagambe ensonga eri wano ngatesi yo kana limba reporting iddeko wali mujja kulabawo wali wabomoka no gakweta wana kabenje
nende nakatuuka ewaka ne bagamba abaana bafudde naye nga RDC kye nakoze kwe kumubulayizinga brigade commander ne musaba mani power ensonga lwaki amagye gakedde wano nze nakikoze era nebaza amagye geggwanga lino Uganda UPDF nebaza brigade commander Kasule kwanga banamukwidanga madamu RDC tukeere namugambye tali kusaba tukeere nensitula timu yange brigade commander naita amagye wano kumachasa 12 amagye gali wano neje patwena munenja naye ne deputy diso okulaba nga tukola ekintu kino kubanga nagambye kikinyizo kwera abantu berubirizi bwendeka ninde work 7 mbaleje egogoro guno omugundi abakola no lugudo runo so town council ya Katera town council lugudo lukolebwa UNRA offices eriko ziri ibanda barudenga bakimuyanga bayita no bulijjo nete bayina kibakolawo nenga RDC nade no kuyiye ekintu kino nebaza kubanga kikoleddwa amazi gageza ogulabaddenga nyanje kyabaddawo nekibinyo obula kino kigenda eri meya nakyo kona kona akatawuni kanso omugagu lwanga guno omugagu munene kasasiro yabadde azibikidde omwala guno singa baali bakirabirawo mu budde obw'omusana ne bajjawo kasasiro tekyandibadde tawuni kanso ina abakozi abayonja bakola mulimu ki osange bamu kubabadde bayone kasasiro wano ndoza meya naye kyakulabirako eri meya wamu n'obukulembeze bonna bonna ni tawuni kiraka okwaba nkasasiro balina okwaba nti omwala guno temuli kasasiro era singa sikoza kino kyagenda tufuna keseze endala ez'okufa naye nga nebaza amagye kyegakoze kwebale nnyo ekizibu ekitukwina omutawuni kanso nyonka chairman wa corruption abwa Rubirizi abantu abakutunga tenda n'aba supervisor ba town agent n'aba town kiraka tiwakora omulimo gwabo natwe iko mu town kasasiro zona zipinjira mu budeya hata njura keri kugwa nyingi hata budeya buri abushuma brokinga karuvata so katwe twakoze report konkati bakutekinga action hata nyemwazo ahikiberira abana babiri bari yakunaba abana babiri bakaferamu babona kwimukira kana bwe ninsima RDC amana gatiremu ni mingi munonga kwamazire kukimanya naeza kumugambara twakwatanisa na kanyankore cyamona wa movement twashamuka twamubarizinga abantu na OC witwaha kura mutwakunganya abantu ninsima office ya diso na diso nawe atwamere communication na mahe ninsima mahe brigade yitwaha amahega akora mu gwamane munonga kutwereza support eyo kwigura karuvata amezi gabirga kwamiri so naninshaba owanema na washime kwana akwatwa ashime kwana atinga action akokora umurimo gwiyi owanema narabaho takurebe kizibecho tawunikira karabaho takurebe kizibecho kanyagaba minja naje ntagamizi kagataturaho so hati chantangaza kuza kura nyikiro nibateresi mu ngo amize gutwasigaha gari y'abana babiri namununga harimo n'umunyabuzare wanje umwana wa babari n'umwana wa nyokwenkuru yanje so umwana ogwino obuzari byebe so nawe n'umwana wanje kurengwa abana batwarwa mizi ahicagana iki cyagana iki ahabwa kasasiro so naninshaba ngo town council yakaterera ahabwanje nyokuru bwabwanje nkashayimani wa inaremu meya yabainekora na town kiraka yabainekora statement yaine kuza police town kiraka akakora statement ahabwe insongeje zensonge biro akwa twaguma tugerekerera yabantu baza kufa bingi tunamire nibajangu nyine kaka kubyamiro rimi entenzerara nkai entenzeraro musabo Yes, muri bo Rubirizi News Center tujengenda omisonza ebigambo by'abantu basakwana buhura okusingira kimwe abebembeze bana bagamba kuko musango mwinji baguteka atawuni kanso batawunikira ka hamwe na UNRA obutafa kuba ne geno miso nokora ejeje nkuto hamwe na atawuni kanso obutafayo kuba ne geno miso no kuyora kasasero kujango ebyona kasasero kujango bitakuza omunakejo mukarvateje ninga somo rutindo ekigazaho obundi yakoberene omizi gakubena geno miso no kuba ne garaba mukonka obiro bwinji ko kuba noreba ngo abakozi ba government obiro bwinji twakona kubona bakora imirimo yabo anabo sanga kandi cyakusobera kuko John Geno miso negira ngo ebyo nabasakwana borukiriza uguma Rubirizi News Center usubscribing kandi liking urebe kingo asakwana ufana makuru mingi munonga kandi utakarugaho zukangu akamera nyineho NK kandi nasigara ndicira Ramazani